Ile sofare tama male alo male anganga paia. Ia fata sileri ma oto. Ia fata sileri ma loanga. Le sofa paia o le tato ki wiso fatala fatu pa iman maru foi Samoa le tato ekalesia. Lotu sama fai ngare tu e osi upu au auna. E o leo tato fatasi tasi tato i nganga o kivisiano. Le nganga foi fafutai. Wale nea sa tato te fia fatasi ma Samoa ya wa tato fanau le nea sa pai. O le te au a ke wiso mo tato ina ia tātou maore anganga o le whawhitai. Whawhitai le atua, me se foi ale ngalo, whawhitai foi tātou maputanga, tātou ainga, i tātou mātua, e whapena foi tātou alu whanau, a wā o mea rofo le atua lea, foi no mai mo tātou malawa. Talofa lava and good morning to you, children, and this Sunday is especially for you, and this Mass, and together with all of our Samoan community, with your families, that we give thanks to God and we pray especially for you. So thank you for everything, for leading us today for our Mass. So we pray with Partele, pray with all of us. So we want to give thanks to God for today. Yo sum tu whawhine, le tātou mana tunatu nea tātou ngasala, le iau ngā tātou e whamamalu le ne misterio paia. O te tau i le tua, i ona le mana uma, o tau soe, o matuanga salawa i o mawhawhaunga, na o upo i au meona na o whaia, o matawha i o na o le whaia. O wangsala, o matuanga salawa. O le mea leo tole atua ia Maria pa ia, le tau kōpea, le au angelu na au pa ia uma, ma o tau soe, Io to tarsia o le li no tātou tua. Ia rofa mai a te tātou le tua le onan mana uma whamangan mea tātou ang sala, ma batu i tātou i le ola e whawhau. Amen. Time.
ia tātou te talo, ina ia fisosoani mai le atua, ina ia tātou whiarafani. Lea lia lo mātou fisosoani mo lo mātou puipuinga, ia mero alofa le whāwai o mātou ola, fisosoani mai le ia mātou whātingia lo mātou alofa ma oe, ai lo mātou loto mailinga, e whai le mo mātou uso tangata, la mātou ringa le nea atu lo mātou ali Yesu ki bisanoa, ua soi fo ima kore whātasi ma oe ma le anga ngā paia, o le atua tō tasi mo le whaavavau lava. Amen. Le luai fulfulanga ma le tusi e lua atu fafonga le au fulfulain una lui foi le o ia o fui fa fitu yoritana tusa ma le upo le tangata o le tua ona foi mai ai le o lona tino tuai pe o tino Tamaiti o mamafu ia ona foi mai ai le o ia le tangata o le tua o ia mai la tau umasai ate ia ua sau, ua tū mai ona luma, ua whapea mai. Whaauta mai, ua owi loa ne i le aisi atua i laulangi uma, anau Israel lau. Le nei foi, ia e talia se mea alofa alau o onu. A ua whai atu ia, o lo soifua leri, o le o tutua nei ona luma, o te le talia se mea. Na tau anau mai lea o ia te ia nā talia. A ua le mwhai lava o ia, o na whai mai ai lea o nā mana. E le fua ina mai ia i lau au auna ni awenga, a ele ani wha lata se lua.
Wawae le tu e whaia I lau au aungani te taulanga mu po o seisi taulanga I atua es. Na ole ali I lau. Le upu ale ali. Le suai whaktai. To Timothy. Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel, for which I suffered trouble as an evildoer, even to the point of chains. But the word of God is not chained. Therefore, I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. This is a faithful saying. For if we died with him, we shall also live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful, as he cannot deny himself. This is the word of the Lord. Thanks be to God. To God, because this is what he expects of you in Christ Jesus. Hallelujah. Sia la mai dalu da la fatino e tanto alu fa nau e tanto na dia ni taya Wag malanga atu Yesu Yerusalema. Wawia I Samaria Mkalilaya. Wo atoia ile tasia ai. Onefetaya ilea maia o tangata le pela e tua sifunu. Ua tutu mama mai I lato. Ua lato alalanga mai. Ua whapea mai. Yesu alofa mai a te mato.
Ua sila fia e ia. Ona whetalai atu lea o ia ia te ilato. Ina o ia, e whaeloa atu o tau le osi tau lama. Ua lato wo. Ona whamamaina lea o i lato. Oh my god, I'm so clean. Oh my gosh, me too. O le tasi o i lato. Ua nai loa ua whamalolo ina o ia. O le toi fwoi mai lea o ia ua vivi i atu i lea tua ma le leo tele. Ua whapa uwha o ia i ona vai. Ua whawhetai mai a te ia o le Samaria fwoi o ia. Ona whetalai atu lea o Yesu. E le i whamamaina ea le tua se fulu. A o whea le toa iwa. Ua le loa ea ni toi fwoi mai e vivi i atu i lea tua nai le nei tangata ese. Ua whetalai atu Yesu i te ia. I nā tula ia i nā alu. O lo whatua tua, ua e mālolo ai. O le tala le lea le ni. E soe ia vea oe. 1, 2. Mai stato pati mo tato whanau, mo tato maria. Well done, Maro, whakataite le lava. For you, in a very different way that you show to us the story of Jesus and how many lepers? How many lepers? Ofia lepera? 10, okay. Who was the lepera na koe sau e Yesu? Kama. Okay. When I was seeing you there as the pillar of I needed pillar for people. Have you seen the sickness pillar before? Leprosy before? I don't think so. No. For a person to have leprosy, if you see a person, you don't wanna go near that person because it's so many sores on the body, the face, hands, everything. Also, it's the smell. So that's why I was laughing at you like this. But see how that one day Bella came to Jesus. What he did? What did that last day Bella did? What did he do? Somebody answer. Yes. Oh, yep. Sorry. I can't hear you. Oh yeah, kai foi a Yesu. Che ku mo kami ki kalila ko sai mai ga ko ye se ko waso. Son, can you say again please loudly please? What did he do to Jesus? Don't be afraid. Yeah. No, expect. Okay. So that is our message for today, boys and girls, and this is all of us. So the other 9 lepers, once that Jesus healed them, they just go, they never come back. That last leper, he showed us a very important message to you, to all of us, that we always to learn to say thank you.
to say whaafitai to your family, o tō mātua, tō ainga. Everything in life is always pleased, and we always say thank you. Whaamuri ma whaafitai. Oh, what's up? Can somebody tell me what is this? See, I also thank you to my friend who bring me this gift today, but I won't tell his name. His name is Ivan Cleary. Okay. So thank you so much for the when you came inside at the beginning of the Mass, you sang together, and then to hear our young people to read the Bible. It's not easy to stand in front of people, but you did a really important role, is to spread the word of God for all of us to listen. No matter how young you are, and God sees you as very precious. So so that is something, that message I want you to keep for your White Sunday for today. Okay? So Malo, so I know you are ready for the other parts of our Mass. So do your part. This is you. You're going to lead everything for us. So for time for Malo, for time for Tato, Matu for Mafaya Masa, Tapena for Tato for now. Yeah, we Tato Eucharistic. Yeah, Masomo Firu for the two us. Se Famanatu for ya Tato, only Malo, Avil Tato for time the tour. If I pay now for your tattoo, also to our own tattoo, the Ofama, il tattoo for the follower, Tangata, boarding us Nassiro, the Pelas to low, Peole, for more than Usitai lava, the take out the Subia, il Fisalanga, or the Perfecta Yatia, in a Ifa mine or ya. Mine and the Tactomo de Tua, and there was Subia and also Avid 5 time ready. Litato for the number dua, Famarsi au Maila Costola Paulo Yatato for me, Awitato say tia, for the follow de tua, the Filingalo de Li. Messi for you on Tato Malava to Tassifa pay for Tato for now, Yatato Avem Afe Au, or the Tala Lady Fatino, or Tato Malwenga, Messi for Tato Fato Tua. Tonale to a Killing for a packet, open Mamino for a farm, white tato, one farm now the tato Vangadia. For my long Saturday, Peramuridia, Tulidumaya Yesu, Tangi and Adeo Fia, Avid Faftaya Yesu, of Amalo Wina Oya. I told a pata in my lady Yatato for my our fairly situated. Wala Nalo or Nalo Yanato, the Avin Matufa Foi, the Faftai Daddy. The Faftai Lava Yoto Matua. I de tau alwhainga foi wa whutau singa foi tātou whanau wa o tau I eri manuia whanau foi tātou whanau yate o tau tukutuku ai foi lātou a vea foi lātou ma taitai rumanai foi o tātou atunu I tātou ekaresia maisi foi a vea foi lātou ma taiana muna bepa o le whawhitai lea I redi. Ya tanto Eucharistic, tanto whanau. La tanto tutulai, whaafo, tanto whaatuatua, moneri. So children, we're going to stand up. So this part of the Mass, that you're going to say your promises before God, to promise Him that you believe in Him, that you trust in Him, and you also do the same to your family and also to each other. O le tātou tari o te whaatuatua lava iai. Le tātou Eucharistia pe to te whaatuatua le atua le te mai o le mana uma, le na whaia le langi ma le lalolangi. O te whaatuatua lava iai. Le to te whaatuatua foi, ia Maria pa ia, le na whanau mai le angang pa ia, a wā mau e tātou le whaarotanga mo tātou malava ma le lalolangi atua. O te whaatuatua lava iai. Pe to te whaatuatua le Eucharistia pa ia, tasi pa ia Apostoliko, awe whi au mo tala lei
mo tangata uma ma le lalangi atua o te whātua lava iai. Yeah, boys and girls, now you just said your promises together with our church. Now, we have to be proud of our Catholic faith. Tātou ekalesia o tātou whātua lava rea, tātou te mita e tau tino, i le swafo Yesu. Amen. Nā tātou alu atu i tātou tausanga ro tele, ta ia fwile tātou whanau, wā fwile tātou taronga pa ia le Yesu. Ia tātou talosia le tamapa ia, mai whak. Ia tātou talosia le tamapa ia, le itua i sa oma, mai whai tofi le lotu. Ia tupu tele lo lātou whaatua a wāle ngaluenga i le atua. O la tātou lenga lea i le alii. Ia ie whaafonga mai. Tātou talosia le awhianga pātera makis. Alofa le atua for tina malosi le whātuatua le atua. O la tātou o lenga le alii. Ia ie whaafonga mai. Tātou talosia le matanga le wenga Parramatta. Alofa le atua. Whatupu tele le whātuatua o le atua. O la tātou o lenga le alii. Ia ie whaafonga mai. Ia tātou talosia le tupuranga talavau. Ia lofa le atua ma whaisosioani. I o lātou ma whawhau a wale te leinga o le wala au mo nisi nge ngululue ma lona whingalu. O la tātou lenga lea leli. Ia ie whaafonga mai. Ia tātou te talofo I mo I lātou o maua I le tino mai. O lo o whapea o no whātau tonia. I le whale mai matatono o aina. Ia pai I ai a ao whaamalolo. A lo tātou a liki whaawala. Ia whapea o no toi fuatai le tino malosi, ma le maloloina. O la tātou lenga le I le alii. Ia ie whaafonga mai. Tātou talosia le nei aso, whaapitua mō le whānau, ia alofa le atua, ma whaamala malama I o lātou, mau whawhau, vai inau. I lātou fia, ai pea I aso uma e te talo mawawi atu le atua, o la tātou o lenga lea I le ni. Ia ie whaafonga mai. Ia tātou talosia o maluiu ma o whai I langi le whalaunga. Ia tātou talosia ina ia maua e lātou le while mungoni. Pai maisasi o mātou tinai a mareta penese, maua sona nufuanga mau I le langi. O le tātou toi o lenga le li. Ia ie whaafonga mai. Le nei māsina tātou te whamaruna foi le talo rosario, ia tātou te tangsia fure, whautu tātou tina pa ia Maria, wā foi le mori fure tātou tausanga me tātou whanau. Si orofa le sina, tina le anga rofa, oi mātou ola, ro mātou fia, o mātou whamoe si orofa. O walanga atu ia te oi mātou le whanau ta se ero. Mātou tāngisi mai le ua whanau noa. E lo mātou whātu wai e whasana mai e mātou o whunga rofa. A mawai whune le tāsenga e whanu mai e sufu o munia lo wala. O e Maria tā pouanga le maranga rofa ngā mata. Tātou tarle atu yati Yesu Kiriso no tātou wadi I. Amen.
tu whaafine i o tō talo ni a tali ni leia na o le tauranga mala o tō le atua le tama e ona le mana uma. Tauranga me o lima, o le viinga ma le malo no suafa, ia o ngā furu i tātou e ngā sia pa ia a tōnga. Le ali e talia talo sanga ma tauranga o mātua mori atu, ona le whātua tua ma le alofa, ia vele ne tali suanga, mala mātou te watu ai i lo manuia, o la mātou ringa le nene suafa Yesu no mātou wali. Amen. Ia fatasi le ali ma o tou. Ia fatasi o ia maloa mama. Ina si aia o tono o tou. O matosi ia e, ina tauri le ali. Ia tatou whaafetai, i le riro tatou atua. Le tamae o le tua soifu e whāpapau me o le malo si umalava. O se mitamitanga whaia e mō mātou. I e le whawhitai a te oe. Ia latu ia Yesu perisalo mātou wali. Ono lona whanau mai wa mātou toi whananau fōwinai. Ono lona popoanga. Wa mātou saloto ai mai lea ngā sala. Ono lona toi tū mai le oti. Wa mātou toi tutu ai i ola e whaavavau. Ona lona toi a whiu atu i a te oe, i le mamanu, mātou tiru atu ai i lo malo whaalelani. Maole mea lea, mātou te au whātasi mangenu mnau paia, au latu suina lātou pese whai tū mau, o no viinga. So children, what is going to happen now, when you bring your tauranga before the altar, that is our way of thanksgiving to God. Now everything is here with the bread and wine, with all your beautiful gifts for God. Now we're going to give back to God our thanks for the blessing of the bread and wine. Lele ia we matua pa ia lava le puna anga o pa ia uma. Ia wina mailo wa nganga fa pa ia nei mea lofa. Ina ia bea la ato mui mātou o tino, toto ro mātou alii o Yesu Keriso. Aro tungatu i le oti o si oti na ia talia no na lava marie. Tāmo i nā reto ma vatu i ate oe le whakataina. Na toto whira reto ma vatu luna au soo ma le whape atu. Nā whitango whia e o tō umama ai iai o lo tino le nei o la whoina atu mō o tō. Ino mai le tamo whatanga. Tamo i reipu na toa watu i ate oe le whaapatai ma viinga. Na tu watu reipu na au so ma le whape atu. Nā whetamo fia e o tō umama whinu mai ai. Reipu le ne lo toto, o le toto le whenga fō ma le whaamabanga. O rā whaamaring ina i o mo o tō matangata uma, ina i a whaamangaru na yang sara. I o tō whaiane nei sauninga o le whaamatunga mo aga.
O le misterio o le whaatua. Whamana tunga no maliu mana no toitu, mātou te momori atu i ata oere te mai, e ne arbeto le ola, ma ne ipu, o le whaoletanga. Mātou te whaatai atu i ata oe, ina wea alu iei mātou e tutoi o ruma, ma au au atu i ata oe. Pe sosua mai a mātou ua wea mautu whaanga i le tinu mara toto ki viso, ina ia whātastasia mātou i maftanga i tasi i le angangapa ia. Ie mana tua lau i kāre sia le lalorangi atoa, ni a mātou ora le alofa whātasi, ma Francisci lo mātou te māpa ia, Vincent Vau lo mātou Piko, Alapati ni matailinga ma fisenga Piko, e toinga sa uma, ma se foi whanau na inga o te nei. E mana tua le tinaya Marita, ma le tama i a Paul, e rai warawina ma le nei o ranga, i le baptiso na uti lau whātasi ma ki wiso, ia whapena foi ni mautofi na ua i lona toitu. Ie mana tua mātua usa matu whawhine o whoi atu no lātou malo longa ma le whamoe moe le toitu wai. Ia taria lātou whātasi ma tangata mali ni uma le malama o lawa whio. Ia rofa mai a te mātou malawa, ni a mātou au ngā mātou te awai whātasi i le ola whāwau, ma maria le tina tau kou le atua. Whātasi mana wā apostolo, ale au koia uma, wena whaati wina lo whininga lo tupuranga uma. Mātou te whia vivi, whaani le whaatasi me lātou i lawa whio, e alātu no walo o Iesu Keriso. Ono ia whātas mai ana ia te ia, le tuaile ta mana, i le whātasinga mareanga ngapa ia. O le vinga manu mātou e lawa whio, i le whaavavau lava. Whaora ma whamatui a tātou, i reo whamausia tātou, te tatalo tātou i whaora. Mātou le io mātou le atu mai le ngā umau. Alo whangima whai mai ni while e ngui o mātou aso.
Ma le sosoani mai lo alofa muti vali. E sa lotu tu mau I mātou mana sala. O malu ai me hatu ngā umau. O mātou whataritari man wha moe manuia. Le fio mai lo mātou wha aura. O Yesu Keriso. Ia Yesu Keriso nai whai atu le apostolo. O le fide muti tu atu ia te otou. Ro fide muti whai atu ia te otou. Au ni sina mai a mātou a masala. Ai whātu o tua rawa I kāre sia marafonia. Fōa ia te ine fide muma le tasi e tu sai mara fide ngalo. O le so e fuma ule I te whaababau raba. Amen. Ia tumau pia te otou, me fide mu mai le Tato ai ngai, pe na vol tato whanau, tato te whiofofoi nei whainonga o li fide mua Keriso. Let us now show the peace of Christ to each other. Boys and girls, what I'm going to do now, I have Jesus in my hand, the bread, the holy bread, and the chalice of his holy blood. I'm going to show this to you, that he is here with us. We're going to say thank you to him, for those who are going to receive communion, and for you, one day, you're going to receive Jesus through the Holy Eucharist. Whāuta le tamai māmoe le atua. Whāuta le na tabe seanga sala ni launang. Mana wia la tō walau wia le tari suwanga a le tamai māmoe. Lea ni le, tina waina me fia mai no whale. Ai tā baba o sofita lai ngai, māro no ai no.
Oh
Musimayo no mamo ma le whaafafonga. O le a whaafifia atu le whanau, mairi a Lotu, o le whinangaro po ia o Yesu. Our Sacred Heart kids will perform first, se tau mai whainga a le whanau o tau Lotu o Tamaiti. Second, 2 items, le whai tau le tusi po ia, ma te talo i aso uma, e no le aso le nei na whaia le atua. God bless you all, manui le tātou aso fia fia, o le Lotu o Tamaiti. Offertory tu Yesuia tia. Waone le ala me le upumoni me le ala ele alu watu lava se tasi ile tama pe ale lui mas pe ale lui mai ia tia. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Wawa whape lafo na lofu mai o le atui I le lalatonu. Ua ia au mai ai, wana tali e to tasi, ina ia le whanu se tasi ue whaututu e. Ua ia te ia maua e ia leola e whawala. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. O tō whana, ia o tō whanunga ia o tō mātua alii. Awa o le nea tolo lava lea, ia e awa I rata mama lutina. O lea ko wai tu no whono lea, o e rea le mea o whola ina. Ina e manuia, ai oe ma ia e nofo te lui. Ai inunga o le la e le eli. Ia o tō sa ili lele, ai le o lele ana, ina ia o la ai,